Pozdrav ljudi, Luka ovdje, dobrodošli danas u novi klip i danas ćemo snimati FIFA 15 na telefonu, pa hajmo da krenemo. I evo sada ćemo da uđemo u Team of the Week, pošto ću vam pokazati jedan tutorial. Šta je ovo? Tutorial kako najlakše, to je najviše dobiti coinse. Pa hajmo da krenemo. I da, možemo, evo ovo je moj tim, ja sam tek počeo da igram FIFA-u, imam ja na iPhone-u bolji tim od 188 rating, ali ovo sam skinuo na Android, pošto na iPhone-u ne znam koji program na kom programu da snimam, pa nebitno, pa bitno mi da počnem. I kao što prvo morate da uradite jeste da prebacite na World Class. Nijemo koliko ćemo trebati. Nešto serveri lagaju, ali ajde. Vidjet ću šta mogu da preduzmu. I evo nas ljudi, sad sam uspio da izađem iz igrici, sad sam opet ušao. Sada čekamo da ovdje učita. I idemo da krenemo. Mi ovo igramo na World Classu i sada skip, sada moramo da čekamo da ovdje prođe 5 minuta, u stvari da čekamo da dođe do 6 minuta. Kad sačekate vidjet ćete sada i sada. Da se dodajem, pošto ne znam baš da igram na World Classu, znam na Professional, ali ne znam na World Classu. Evo sad će 6 minuta. Evo. I sada kako se zove, uđete u kontrole settings i vratite skroz na najlakše. I sada krenete u napad, samo, evo. I samo to, idete u napad i pokušate da date najviše golova što je moguće. Samo idete napred i pokušate da date golova. Evo, meni se malo laguje zato što snimam, pa normalno mi malo laguje, dobro, nema veze. Znači, moram da igram. I da ćemo dati gol, a offside, bravo. Bre, ne mogu da govorim. Idemo, ajmo. A daj više sredstava, više. Sad moramo da napadnemo, malo me ovi bugovi me nerviraju. Ali, šta da radim? Ajmo, Dempsey, idemo. Evo ga Lampard. Kenny, ajmo Kenny. Bravo Kenny, bravo. Gaudardo de Silva. Evo ga Pet. Ide Pet. Dobro, se ovdje snalazi Pet. Da li može da da go? Ide Pet. Nikako da dam go, jevate. Ide Pet. Ide Pet. Evo ga Pet. I dobra šansa, da li ćemo uspjeti? Dobra kontra. A daj, dobro pustine, dobra kontra. Da li će biti go? Dobro. 1 na 1, 1 on 1. Ok, konačno smo dali go. 22. minut, 1-0. Idemo dalje. To, bravo, Potlizu. Da li će biti dobra prilika? Idemo! Idemo, dobra šansa. Da li je ovo Pet? Verovatno da jeste. Ide Pet, ako je Pet, ide, nebitno. Ajde, idemo. Trči. Sad malo se zezamo. Ajmo. Opa. Idemo.
Ajmo, druže, ajmo. Sad je opali, sad je zvekni. Sad je šutni. Aj. Joj, vidi gdje je proletela. I evo nas ljudi, do sada ništa nije bilo, 4:0. Dao sam sada za 3 gola, ali nema veze, idemo na sljedeći gol. Ajmo. Ko je ovo, nisam vidio baš dobro, ali nebitno je. Idemo sada u napad. Neki ščez, nemam pojma da čitam poljski, majke. Idemo. Ajmo, može ti to. To, ajmo. Ajmo. To, 5:0, hat-trick. Odlično, svaka čast. Sada je 5:0. Pokušajte da date što više golova. I eto, to je to samo što vam preporučujem. Ja sam dao 5 jer nisam u formi. Nisam igrao jedno 5 dana FIFA-u. Ali dobro, nema veze ljudi. Bitno je da snimim FIFA i da uživate u FIFA i da gledate. Eto. Dobili smo i achievement. Koliko achievement, super. Ok, ima kasnije. Evo vidite ljudi, 1000 coins, a 5 golova. Znači jako pouzdano, jako ja vam preporučujem da uradite ovo, stvarno ćete zaraditi puno coinsa. I eto, tako to. I hvala ljudi što ste gledali ovaj klip, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! O Bože, mene ja...